ngegama lenkosi. Hallelujah. Ngicela siyezwe lenkosi ke bathandekayo. Incwadi kaYohane 18 uverse number sawuqala ukufunda kuverse number 37 sime ku number 40 then sibe siyathandaza ngegama lenkosi yethu Yesu waseNazaretha. Izolo bekufundiwe izwi elithi uYesu usenguye namhlanje, ibinguye izolo, nguye namhlanje, ibe seyisithi la verse nguye kuze kube phakade. Uamen khona kusho ukuthi uYesu akegqithi njengoba zonke izinto ziyajika, yena uYesu akatshintshi. Malibonke igama lenkosi uYesu. Xa ufumene uYesu ufumene into engasoze igqithe apha kuwe. Malibonke igama lenkosi uYesu. Amen enkonzweni. Xa umfumene futhi uYesu uyakwakha uYesu. Kuthiwa apha xa kushunyayelwa izolo uba uYesu akatshintshwa sisimo, utshintsha isimo somuntu. Uamen ukhona. uYesu akatshintshwa zimeko, kodwa uYesu sokaguqule imeko ezo. Malibonke igama lenkosi. Njengoba silapha nje simisele tete kule ndawo, kukho izinto ezawuguquka. Uamen ukhona. Abaphangela emkhathini sebeyeva uba ikhona into eyenzekayo komkhulu. Ninethamsanqa ke nina ukuba ikomkhulu lenu lithande uThixo, ngoba ikomkhulu liba indawo apho amadimoni afukanyelwa khona, nendawo eyaziwayo uba ikude nomthandazo. Kodwa ninenhlahla apha kutsolo ukutsho ukuthi uThixo athandwe komkhulu. Futhi abantu bale ndawo nezinto ezibehlelayo ezingebenzekela ingaba zizinto ezingakhombisa ukuthi uThixo befikile, ngoba xa ifike komkhulu usubefike endaweni. Ninethamsanqa kakhulu. Indawo ezininzi nedolophu nelala ezininzi ziyayirhalela lento yokuma kwetende ecacisa ngoYesu. Kwezinye indawo vele kuthiwa sicela imvaba ngemvaba zizawuma kule ndawo, uYesu angacaci sekuthiwa kuyathandazwa. Le ndaba yokusindiswa ayivameli bekho komkhulu. Igama lenkosi malibonga. Abantu bakomkhulu ngabantu abazihambela icaweni, abaziwayo uba banecawe ethile engecacisiyo uYesu. Lithamsanqa kakhulu ukuba le tente ime kule ndawo. Igama lenkosi malibongwe. Nibe nobukhosi obuthanda uThixo. Ithi iBhayibhile isizwe esithixo waso singuJehova. Madoda, eso sizwe sibusisekile. Igama lenkosi malibongwe. Isizwe esithixo waso singuJehova, sibusisekile eso sizwe. Malibonge igama lenkosi. Cela ke siwafundela amazwi sizothandaza. Yazi abantu balaba nomfanekiso xa kuthiwa kuyagwetshwa nina lilapha, uThixo uyawubemile ethi ndenze inzame zonke ndaze ndazingenela komkhulu kubantu enanibathumile baniphathe. Futhi ndiyayithanda le nto uba uThixo angayi kwinkosana nje, avela nqale ngqo kule ndawo inkosi ziphethwe khona, ukwenzela uba uThixo azibonakalise kweli khaya. Siyamcela kuThixo ukuba ahambele abantu bakhe kule ndawo. Amen ukhona. Cela ke sifunele amazwi sizawuthandaza. Incwadi kaYohane chapter 18 verse number 37 sime ku number 40 sizothandaza. Isihloko uYesu phambi koPilato. uYesu uke wema phambi kwabagwebi balapha. uYesu ume phambi kwenkundla zalapha exoxa amatyala abantu balapha emhlabeni. Now ithi iBhayibhile ke uYesu uphambi kukaPilato. Verse 37. uPilato wathi kuye, "Ke ungukumkani?"
Waphendula uYesu wathi, liphuma kuwe elithi ndingukumkani. Wabuza uPilato engukumkani enjalo, wabuza kuYesu, ke wena ungukumkani na? Wathi ke uYesu, liphuma kuwe elithi ndingukumkani. Funda. Liphuma kuwe elithi mina ndingukumkani. Kwakungalulanga uPilato ukulixoxa ityala likaYesu. Lalimsinda ityala likaYesu uPilato. Na uPilato xa ebheka uYesu ebona isidima sakhe, wasembona uba wena ungukumkani na. Wathi kuYesu, liphuma kuwe ilizwi loba ndingukumkani. Funda ke uthini uYesu? Mna ndithi ndizalelwe ukungqinela inyaniso. Na into endiyaziyo ukuzalwa kwam, ndizalelwe ukungqinela inyaniso. Ndizele loo nto kanye ehlabathini. Yonto endizise emhlabeni kukuzawungqinela inyaniso. Nabani na ongowenyaniso, nabani ke umntu ohambisana nenyaniso, uyaliva ilizwi lakho. lo mntu uzawundiva mna ndinguYesu. Wathi kuye uPilato, ukuzalwa oku kwam ndinguYesu ndizawungqinela inyaniso emhlabeni. Kusho ukuthi emhlabeni bekungekho mntu obengakwazi ukuyingqinela inyaniso. Uthi ke mna ukuzalwa oku kwam ndinguYesu ndizongqinela inyaniso. Futhi abantu abayithandayo inyaniso bazawundiva. Futhi nabani na ongowenyaniso, nabani othanda inyaniso, uzawuliva ilizwi lam. Wathi kuye uPilato, yintoni na inyaniso? Yabuza kumkani, yintoni inyaniso? Emva kokuba ngoba uYesu ufike nento entsha, inyaniso. Yintoni yona inyaniso Yesu? Futhi wathi kuye uPilato, yintoni na inyaniso? Yintoni inyaniso? Emva kokuba etshilo waphuma uPilato. Waphuma ke uPilato waya kumaJuda wathi kuwo, mna andifumani tyala kuye konke. uYesu akaphendulanga bayintoni na inyaniso. Oh Jesus. Kodwa uPilato wemkha phambi kukaYesu, wamshiya. Wabesesiya kuthi utayibuza bayintoni inyaniso, kuye kuthetha izono zakhe. Kwetha kuPilato ukuthi akenzanga nto lo. Wakhala uPilato wakhanyiseleka ukuba uYesu eme apha nje akanatyala. Amen. Ithi iBhayibhile waphuma wamshiya. Waya kumaJuda wathi kuwo, kubamangaleli bakhe, mna andifumani tyala kuye konke. Nina nibona ityala kuye, kodwa mna ndilifumana ityala. Oh Jesus. Kodwa ke ngokwesiko lenu ndidla ngonikhululela andifumani ityala kuye. Yintoni inyaniso? Uthe ubabuze lo mbuzo, wetha inyaniso yileyo kuba akanatyala lo. Oh Jesus. Lithi iBhayibhile ke wathi akugqiba uPilato wamshiya, washiya ibanjwa. Oh Jesus. Wabheka kwabamangalele lo. Amen. Wathi mna ndinguPilato, nina nibona ityala, andiboni ityala kulo. Amen. Loo nto ingqina ukuthi uYesu akanatyala. Oh Jesus. Umbhali wencwadi yamaKorinte ithi uthe engenatyala wathatha isono sabonileyo, wenziwa isoni yena engesiso, wenziwa.
wathi engonanga engazani nesono bamenza bamenza wasisoni engesiso. Oh Jesus. Ukugwetywa kwakho uYesu ugwetyelwe kuba wenziwe waba ngumoya, engonanga yena wenziwe. Kwadibana abantu bamenza uYesu wasisoni. Uthi ke uPilato, ndiyafuma mna nyaniso ndiyayazi ngalo mntu akanatyala, kodwa ngokwesiko lenu funda, kodwa ngokwesiko lenu ndidla ngonikhululela umbanjwa abe idla ngokuninika umbanjwa abe ngepasika. ngaba ke nifuna ndinikhululele umkani wamaJuda? Nifuna bani? Oh yes. Nifuna bani? Nifuna ukumkani wamaJuda? Baphendula Amabanjwa mabini. Ukwibanjwa elibanjwe ngokureyipha abantu. Oh Jesus. Ukwibanjwa ebeligegeza imizi yabantu. Ukwibanjwa ebelikhuthuza amatekwaza. Oh Jesus. Ukwibanjwa elibanjwe kuba libulele. Kodwa kukwibanjwa elingenzanga nto. Amen. Chuzani nifuna ukuhlala nabani phakathi kwesihange nelungisa. Oh Jesus. Wabuza uPilato, khethani bantu baseNtima, nikhetha amaphara yini na? Oh Jesus. Nawe nikhetha ilungisa. Baphendula bekhwaza besithi hayi, bathi abantu, asimfuni hayi, asimfuni uYesu, sifuna uBarabha. uYesu asimfuni, sinike isihange sethu, sinike isigebenga sethu, Oh Jesus. sinike amaphara ethu, Oh sihlale nawo. Jesus. uYesu asimfuni. Amadoda zikhatheleni, Oh Jesus. nifuna ukuhlala nabani? Sikhetheleni. Ukhona ukumka obizwa ngoba ngamaJuda, ndininike bani ongaba luncedo emphakathini wenu. Oh Jesus. Nalibanjwa elibulalayo, nalibanjwa ebelingalalisi bantu, nalibanjwa ebelithatha into zabantu, My Jesus. nalibanjwa lesibili Oh Jesus. alenzanga nto. Hallelujah. Nifuna bani? Baphendula Baphendula abantu besithi hayi, bathi hayi, asimfuni lo lo muntu, mntu asimfuni, simfuna uBarabha. uYesu asimfuni. Oh Jesus. uYesu yena susinika, sinika isihange sethu, Oh Jesus. sifuna uBaraka. Bangapha abantu namhlanje Oh Jesus. abangamthusiyo uYesu, bangapha abantu namhlanje ababulawa simpudulo Oh Jesus. nabakhanya ngabathalati. uYesu abamnanzanga nanto, bangapha abantu namhlanje abashabenyuka bekhangela isangoma. Ukhona uYesu Oh Jesus. ongahlawulwayo. Oh yes. Bangapha abantu Mighty Jesus. abaphelelwe sisibaya namhlanje Hallelujah. belahla imali yabo Jesus. besiya zinyangeni. Bangapha abantu balapha eNtima abangalaliyo begcinaselwa ngamathimo. My God. Bangapha abantu baseNtima abahlutshwa yimimoya engcolileyo. Bangapha amanxila aseNtima Oh Jesus. ahlutshwa kukunxila. My God. NakuYesu
My God. Oh, yes, Lord. Jesus. Asimfuni wewe madoda ayilishwa ilishwa ukukhetha kakubi lokuphatha umzi wakho unikeze izangoma. Jesus. Ekhona umuntu wokuthatha abantwana bakho ubatreyine ngemithi ekhona ilungisa ayilishwa lokufumana icawa uphasane nenkosi yamandla. Oh Jesus. Ayilishwa lokuthanana nabafundisi kodwa uyesu ngamazi. Ayilishwa lokubabona abaprofeti kodwa uyesu ngamboni. Ayilishwa lokuguga lumuntu kodwa uyesu ngamguge. Hallelujah! 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 My Jesus. Bathi ngomlomo wabo. Oh, ngomlomo wabo. Asimfuni. Asimfuni lo. Sifuna uBaraba. Sifuna uBaraba. Thina sifuna uBaraba. Yabona thina sifuna uBaraba. Yamchaza iBhayibheli uba wayenjani. uBaraba lo ke wayesisiya. Kuthiwa uBaraba wayesisiyake. Ezinye iBhayibheli zithi wayengumbulali. Athi abantu bethu sinike umbulali wethu siyohlala naye. Nawe ungamthatha umenzo wakho. Nawe ungamthatha umenzo wakho. Ngisho ile ndawo ethi asimfuni lo. Oh Jesus. Asimfuni. Ile ndawo asimfuni. Oh Nkosi. Thina simfuni wathina. Asimfuni. Kawufunde kwalapho Yohane chapter 19. Asimfuni. Oh Jesus. Umenzo wakho akubiyele. Yeke wangu. Unenhlanhla. Unethamsanqa. Ndithi mna unethamsanqa. Oh Nkosi. Ukuba uYesu umfune. Amajuda owayezalelwe kuwo uYesu zange amfune. Nenhla ukuba impilo yakhe ifuna uYesu. Baninzi abantu abathuthelwe emangcwabeni iweekend neweekend. Oh Jesus. Bafikile ecaweni kodwa bamazanga uYesu. Banabefundisi benza yonke into yasecaweni kodwa uYesu bamphosile. Oh Jesus. Nenhlanhla ukuba amehlo wakho nengqondo yakho ivulekele kuYesu. Unethamsanqa ukuba emhlabeni uthe wathanana noYesu. Jesus. Athaba simfuni. Sithe siyiBhayibheli sithi bathi igazi lakhe malingane phezu kwethu nakubantwana bethu. Bathi sikhethe isitalekiso ngendlela esimcaphukela ngayo. Baninzi abantu abamsubstituleyo uYesu. Bamsubstituta ngabantu. Bakhetha izangoma
bakhetha usembe, bakhetha uSpontik, bakhetha uLhanya, bakhetha yonke into le. Ukhona ophilayo, ukhona owahlatshwayo, ukhona namandla. Sizomemezela kubantu basemdibanisi uyazi wabafela abantu wabulala endlini wafu Yesu wafela izono zakho uphupha nje kunendoda eyahlatshwa ngenxa yempilo yakho. Unenhlahla unethamsanqa ukumqonda uYesu. Qonda uYesu. Thixo wami umqonda uYesu. Unethamsanqa Jesus. Unethamsanqa. Follow verse number 1 chapter 19 no verse number 5 sizothandaza. Waza uPilato wayalela ukuba uYesu makakatswe. Wathi makabethwe. Verse 5. Umfumene ngenatyala wacindezelwa ngumthetho wobukhosi bakhe. Wathi makabethwe. iBhayibhile lisukelele uPilato izwi lambe lomfazi wakhe athi akenzanga. Le kumkani noba yayingakholwa kodwa yayinenkosikazi evakatshelwe walishwa. Yenza kuye yathi kumkani akenzanga Jesus. nantoni na ozoyenza ke umuntu uqhela ugweba amatyala kodwa uzuqaphele xa uzogweba lo ayingomntu ogwetshwa. Jesus. Wamemeza uThixo wathi akenzanga nto. Waye umfazi wakhe wathi jonga kumkani akenzanga nto. Jesus. Funda sithandaza. Verse 5. Wayale uba makabethwe. Wabethwa watyakatha. Yonke into uYesu owayeyenziwa yinto ebefuna yenziwe kuwe ngoba wonile wena nesongwe usenzile isono. Yena akasenzanga wenziwe. Amen. Wakhelwe yeleqa kuba bekufanelekile esiphambanweni. Befanele uba uyile. Amen. Ubomi bakhe bebufana nobukale babhalo. Uzaba uphila ngolu hlobo. Isaiah 55 khawuleza umfundo verse number 1. Bayamenywa abantu. Simenyiwe namhlanje ukuza kuye. Simenyiwe Praise God. Watu Yesu akafunwa kodwa watikayithetha ndithini bathi sinike isihange sethu. Jesus. Ngendlela abantu bamzonda ngayo Yesu God. babhetelisa ukuhlala nesihange sabo. Jesus. Bathi bakwazi ukuthi behluphekile besokola bedinga bekhanywa bephila kabuhlungu kuthiwa nali ikhambi. Bathi bakuvitwa bakubanela ikhambi kuthiwa nguYesu. Bathi sibhetelisa ukukhanywa ngamadimoni. Jesus. Sibhetelisa ukulahla imali yethu kwinto engenamandla. Sibhetelisa ukuhlupheka kulo kukhankanywa kwegama elithi Yesu. Ngoba igama elithi Yesu
lisipule ubukhosi bobumnyama. Njengoba limenyezelwa nje kule ndawo yakomkhulu kuzovumbuka izinto, kuzonyakaza amadimoni ngoba linamandla othakatayo ngeke akuthola uphumulo. Onento yakhe ngeke aphinde onwabe. Umuntu uzawuhlwasa izinja zakhe ngoba igama likaJesu liyanyakazisa. Njengoba silibesa apha nje linento lizawuyenza. Jesus, my God. Lizawusunyayelwa. Xa lisunyayelwa impundu lihlupha umnikazi wazo. Odokotela sebasali nomhlala ngoba igama likaJesu linamandla. Linamandla, liyanyothula, liyaphilisa. Igama lithi Jesu, igama lithi Jesu, igama lithi Jesu lizawulanda onyana nentombi zabantu. Igama likaJesu, igama likaJesu, igama likaJesu, igama likaJesu, igama likaJesu. Yabathanda iphela ngamandla, izinto zabathakathi ziyawa. Igama likaJesu. The name of Jesus. Oh, igama likaJesu. Igama likaJesu. Igama likaJesu. Igama likaJesu. Igama likaJesu. Ikhethi zabutholo. Igama likaJesu. Ikhethi zabathakathi ziyama. Igama likaJesu. Uramanda labakasata. Koshada bakasata labaka. Igama likaJesu. Abathakathi azasolida yokusebenza. Igama likaJesu. Abubumnyama uzofeza ukhanye, abujwazo namandla uzokhulula intombi nonyana abafele tafe. Haleluya. Basabuyela emakhaya. Igama likaJesu. 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 Jesus. Oh, yes, Lord. Tasemfuni. Ayikho into ehlula ubumnyama ngaphandle kwegama likaJesu. Lapho ungabhekeza ngoma izangoma sisebenza ngabathakathi. Awusindanga. Ukuthi uyathakatha ubhekesa ngomeni awusindanga. Kuba isangoma sisebenza kunye namathakathi. Isangoma namathakathi into efanayo. Sebenza kunye. Impilo yakho ixhomekeke esangomeni. Ngeke ukhululeke. Linigama elinamandla. Athanda uSathane ukuthuleke ngalo. Bantu bangaya ecaweni, baphilele ecaweni, bagugele ecaweni, kodwa bangafiki kuYesu. KuYesu bangafika abantu bangamazi uYesu. Bantu bangayazi icawe, benze yonke into ecaweni, kodwa bangafiki kuYesu. Ukamandla enkululeko yomuntu afihlwe kuYesu. uYesu uphethe impilo yabantu. Bononyana nentombi zabantu ezingawasa amakhaya zathatha inqondo uba ziphile ngotshwala, asakwazi kwenza nto ngaphandle kotshwala, zathathwa ngabathakathi. Kodwa ngegama likaJesu bazawuhlanza idliso balihlanza, ngoba igama likaJesu linamandla. Yonke into yabathakathi izophelela ngamandla. Urabakasanta labakasanta. uJesu namandla ufikile Timon. uJesu namandla ufikile Mtimanisi. Uzavakala kwalabo mnyama ukhona osunyayelwa, oyisa ukufa, ukhona osunyayelwayo, oyisa uSathane.
igama lakhe uJesu. Verse number 5 fana ncwadi ibiza uthi nanko umuntu bamkhupela phansi Pilato wathi nanko umuntu baninzi abantu kodwa nanko umuntu ekumele bajongwe ngabantu nanko umuntu. Oh Jesu umuntu kubantu bonke onabo uJesu umuntu ongahlala naye. Awu madoda kubantu bonke ongathi kwadibana nabo emhlabeni uba ukadibani noYesu awukadibani nomuntu. Abanye abantu basengcweleha bahlangana nabantu, abanye abantu balimala badibana nabantu, kodwa uJesu umuntu ongamkhetha yena muntu othi abaphoxekileyo nabalimeleyo, bantu ababethwe ngumhlaba bengasenaxabiso ebantwini sebebukelwa phansi badibana nomuntu uJesu. Hey, umhlaba sawubona nawe ungasenakuzethemba benethamsanqa lokufanyathela lo mhlaba udibane nomuntu uYesu. Wamkhupha uPilato wathi nanku umuntu, nanku umuntu wafika udibene naye zilunge into zakho ngaphandle kwemali, zilunge into zakho ngaphandle kokukhanyisela isibane. Nangu umuntu otshintsha isimilo sabantu, nangu umuntu ofisa amakhaya afileyo, nangu umuntu osalonyana bengamakhoba kotywala, nangu umuntu osala amantombazana ekhotyosha butywala. Ukhona umuntu onamandla. Isaya siyathandaza verse number 1 Isaya uthi khona unimema esenjeni, wamema wenzenze undikhoya. Yisani nonke ningalinxaniweyo, nonke ningalinxaniweyo, yisani kani nonke awufika kulo mtusa wonke nangamanzi, yisani nonke uJesu nabo bangena kunamanzi afunyanwa kuJesu. Wasanini nonke nina ninxaniweyo, yisani kani nonke, yisani kani nonke nangamanzi. Jesus, bantu basemdibanisi, oh Jesus, bantu bakutholo, wasani kuJesu kani nonke, yisani nonke, yisani nonke nabo bangena mali, yisani nina nihluphekeleyo, thengani, yisani nizawuthenga ukutya ukutya ityani, yisani nizenzele kwiwayini, yisani nizenzele kwiwayini nobisi uJesu. kayonke lonto, Yisani bahlaphu, yisani sityebi, yisani nanifundileyo, yisani nani ningafundanga, nangamanzi asimahla. kayonke lonto sisimahla. Ayo, Oh Jesus, uyabona uJesu uphinde ubhatala. amen, amen, Uyabona xa ufika uJesu uphinde ubhatala. amen. Okwazi into yoba xa usithi kuJesu kodwa umane ubhatala awukafiki kuJesu.
Uyabona xa ukhonza uJesu manje ubhatala. Manje utheka. Oh Jesus. Thenga amanzi, thenga ioil, thenga istafu. Awukafiki manje kuJesu. Akuthenga kuJesu. Oh Jesus. Ifuna uphinde sisimeme, sive kakuhle, sisimeme. Uthi khona Ima utakisini. Kuthiwa izana, lingena manje. Zana uzothenga, le nto isimahla. Uthi khona unimema essential. Uyamema undikhona. Yisani nonke nina ninqaniweyo. Futhi incwadi kaMateyu chapter 11 verse 28 ithi izani nonke nina nisindwayo nibulaleka simemo sikaYesaya uJesu uyasizalisekisa. Yisani nonke nina ninqaniweyo. Izani ninqaniweyo. uYehova umema abantu bamemela kuYesu. Yisani kani nonke. Izani kani nonke. Nangama. Imeko omkhulu. Oh Jesus. Imeko omkhulu. Ime enkundleni yakomkhulu. Ime kulenda imema abantu. Hallelujah. Imema abantu abasokolayo. Mema abantu ababulanga abathanda bapha abantu abahamba kakuhle emini ngathi kuhle kanti kubi. Kwabantu ababonakala bebahle bencokola kamandi beqonda indaba kanti abalali. Oh Jesus. Ngoba bahluphekile banemali bayaphangela kodwa bahluphekile. Ukimize bonakala imihle kanti kulunge konke kanti kuyafiwa phakathi. Oh Jesus. Niyamanywa kani nonke. Ayabizwa amaphara Nanga. ayabizwa amagimsa ayabizwa amasela ayabizwa abadala Oh Jesus. bayabizwa abathanda amadoda bengathathanga nawo bayabizwa abahlalisa nayo. Yisani nonke. Yisani nonke. Ngama. Yisani nonke. Oh Jesus. Nabo bangena mali. Thengani. Yisani nani ningena mali. Thengani. Naku ukutya nitye. Nakho ukutya nitye. Oh Jesus. Yisani nisenzele kuwani. Nisenzele kuwani. Nobisi. Nobisi. Ayi yonke loo nto sisimahla. Yonke loo nto isisimahla. My Jesus. Haneliswe oswe. Haneliswe. Oh Jesus. Sifuka kuseni siyokhangela iwayini sifuna iwayini ebulala abantu. Oh Jesus. Likhona iwayini esalitholayo nathi. Jesus. Omongameli bafuna bakhangela iwayini ebulala ilizwe. Oh Jesus. Likhona iwayini elihlalisa abantu babuhle. Jesus. Likhona iwayini My God. elizalanyana. Likhona iwayini Jesus. elingaphushwa sisizwe sabutholo Amen. kuhlaliwe komthula. Oh Jesus. Iwayini, Jesus. iwayini elitshintsha isimilo sabantu. Likhona iwayini Jesus. elikhumbula impilo yabantu. Urhulumente waseMzantsi Afrika uxakwa ngamaphara, uxakwa zizigebenga, uxakwa ngababulali babantu. Likhona iwayini. Oh Jesus. Ukhona uJesu Oh Jesus. owahlatshwa
Amen. Ikhona isisombululo. Yes. Jesus. Awafela abantu bonke. Oh yes, Lord. Uyisolo. Jesus. Isanguya namhlanje. Amen. Uyalibhalisa. Wekabancane wenu. Oh Jesus. Bathenga simali. Bathenga simali. Nichithela imali yenu ngento engenamandla. Funda sithandaza. Sanukuchitha imali ngento engahluthisiyo. Chitha imali yenu. Ngani ukuba nibulaleke? Man, sanuchitha imali yenu ngento engahluthisiyo. Sanulahla imali yenu man. Ezangomeni. Oh Jesus. Nakuba profeti bamanga. Sanulahla imali yenu ngento engahluthisiyo. Amen. Na into esimahla. Nanti lefunyana mahala. Naku umuntu ongabhatalisi muntu. Jesus. Onceda mahala. Naku umuntu okhulula umuntu okhalayo. Amen. Akafuna imali yami. Amen. uJesu inkosi yamakhosi. Jesus. Niyichithelayo. Yamhlupha uThixo lento yabantu bamba belahla imali zabo. Yamhlupha uThixo lento yabantu abalahla imali. Oh Jesus. Befuna uncedo ebantwini. Be-undermine uncedo uThixo alikhuphileyo. Yeah. Ngoba uThixo ukhupha uncedo olunye. Amen. Ayikho enye indoda ya-ordeyinwayo uThixo eyi-ordeyinele umsebenzi wokukhulula abantu. Wonke amanye amadoda abizweyo abizwe ukuba seziqhakaza le ndoda ya-ordeyinwayo. Amen. There is one man emaphakathi koThixo nomuntu. Oh Jesus. Lo muntu nguKristu yedwa. Amen. Phakathi koThixo nabantu kumuYesu. UYesu akekho owaziwa uThixo. Oh Jesus. Yinye indoda eyenza sazi uThixo odala umuntu. Umuntu engahlangananga noYesu angathandaza nelitshe. Angathandaza nenkomo. Angacela uncedo nasehagwini. Oh Jesus. Umuntu engena Yesu kumnyama efundile. Xa uYesu engekho kumnyama ufundile. Umnyama ukhokhela abantu. Kumnyama uhamba icawe wazalelwa kuyo waphehlelela. uYesu akekho kumnyama. Yobethu umculo wamatshetshwe sithi Yesu langa lomphefumulo akumnyamanga xa ukhona. Sikayingekho Yesu nyama kulo muntu. Nakumuntu ngahlelwa lilishwa lokuthatha isihange usifake epokethini. Ngahlelwa lilishwa lokuthatha isihange usigcine emzini akho. Ekhona umhlobo namandla. Oh, ikhona indoda ehlula abathakathi. Ekhona umuntu oyiswa oyika impundu. Impundu uzoyika yena. Otokolo zoyika yena. Khona umuntu osatshwayo. Ukhona umuntu othi kamdatile kujina abahlobo bangakufuni ngoba besaphile bumnyameni. Ukhona umuntu ohlukumeza abathakathi. Othi xa uthi mvumile onyane abathakathi akuthuke. Ukhona umuntu ozondwa sisoko igama lakhe nguYesu. Jesus. Xa ufe uYesu ngenaye noba ungangcwatshwa kakuhle kodwa ufe uYesu engekho kuwe izono zakho uphila nazo. Usisazela sime ngenyawo uYesu ayifikile. Ukhonza uThixo ngesazela esiphilileyo ayifikile.
kodwa Yesu kayingafikanga siyafa isazela sabantu bathumisa besenza into zobumnyama. Zane ke nizawutheka verse number 6 wale ncwadi uzawuthi waxa nifike kuye uvuse isazela. Funani undikhoyo esenakufumaneka. Undikhoyo esenakufunyanwa. Bhenelani kuye ngoku esekufutshane. Bhenelani kuye esekufutshane. Umuntu okhohlakeleyo makahlukane nobubi. Umuntu okhohlakele xa udibene noYesu inkohlakalo yehlukana naye. Nechijolo. Maliyeke ukuyila ubutshijolo. Yayeka ukuyila ubutshijolo. Maliguquke lize kudikhoyo. Xa udibene noYesu hayi necala ububi uyema kuwe. Kona awuphinde kwazi kona xa udibene noYesu. Maliguquke lize kudikhoyo. Awuzami kuyeka kona uyazimela kona. uYesu ukuvala ukuze ububi bungaphinde buphinde phezu kwakho, ngoba yonke into ekwehleleyo nabathakathi bedlale nawe nje sisono. Isono sidlala ngomuntu sivulela ububi bonke bungene empilweni yomuntu. Umthakathi kayiza kubulala ukufumana esonweni ekakufumane lilungisa. Yes. Ngoba indlela zakho zehlukene nothakathi. Bonke abantu abaqatshelwa ngamadimoni abafekethwa ngamadimoni badlalelwa kubo ngabantu abaphila esonweni. Xa uphila nesono lelifa lamadimoni, impilo yakho incedakala kufika uYesu. Abantu abaninzi behlela phansi, sonke basihlela phansi sahlatyela ibhokwe neegusha kufuna impilo. Akekho umuntu azawachithela igazi apho, hlala igazi. Abanye bachithela igazi becela impilo egazini lesilwane ngendlela ivelu yakho eyehla ngayo xa ungena Thixo. Abantu ababo beqhekeza imizi yabantu belimaza abantu zibhokwe abacela umphefumulo wabo lo sesisilwane. Nacela impilo esilwaneni. Ngoba umuntu uphila kwesilwane nje bephila nje isilwane elinahlinza nacela impilo. Ithi iBhayibheli xa ithetha ungalidli igazi ngoba egazini kukumphefumulo walento uyixhela. Udla igazi lenkukhu uthi umphefumulo wale. So xa ucela impilo kuthiwa siyocela impilo umfana nzika simenzele into simcele kucelwa impilo esilwaneni uzawuthola impilo esilwane. Yesu wahlabela igazi ukuze lihlabe izono zethu. Lisiqale isimnyama uyasifaka xa ucela imvu. Xela ibhoko ucela uba msusa imnyama uyasifaka. Asifaka isimnyama. Igusha ucela ukanye egusheni. Uzaba igusha. Wow, igusha. Impilo uyicela esilwaneni. Umbone hambe efaka isiphandla impilo yakhe kwela sasikhumba. Wasinceda uYesu. Yes. Wabuyisa isithunzi somuntu esesirhuqwa kakubi uSathana. Cela sibeke nyawo. Singasinda ngani na ngegazi lona ngegazi ligazi likaJesu lo. Sinda ngani na ngegazi ani na Jesus, Father,
amehlo wethu phambi kwenkosi uYesu. Abanye bakhethe siyange bayiyeke inkosi yokulunga. Abanye bathi sebeyikhethile inkosi yokulunga behlulwa zizinto endleleni bayeka. Babe sebeqhubeka izazela zifile. Ungaye ngabe ungaye thuneni, ungaye thuneni, ungaye sizoqanda abantu abalekwa nguSathane besemangcwabeni bengasali noJesu. Ngegazi likaJesu lona ngegazi likaJesu ngoba mdlulu uzothandaza. Cela ukuthandaza nabantu namhlanje vala amehlo wakho. Uyabizwa inkosi. Inkosi ifuna abantu namhlanje abakude nayo, abazivela benegephu phakathi kwabo noThixo, abazivela bekude nomsibakade. Inkosi ifuna abantu namhlanje ababulalekayo, ifuna abantu namhlanje abehla besenyuka befuna umpetho. Funa abantu namhlanje inkosi abanganelisekanga ithi mabazothenga mahala khona ukudla, ukuthemba mahala khona ukudla, ukuthemba ngenhliziyo khona ukudla. Avuma ngomlomo uthi inkosi ndiyakuvuma kukhona ukudla okutholakala ngaphandle kwemali. Ngithandaza nawe namhlanje uthi inkosi nansi impilo yami. Ngisise nami, dlula isandla sakho kule ndawo kuyo. Ngizovela igaphu nokude noSibakade. Ngifuna wena ngenhliziyweni yami inkosi ihlawule. Oh Nkosi uJesu nincede. Ngikhulule namhlanje egameni likaJesu. Khona nabantu, khona oncedayo, ukhona owanelisa abantu. Phakamisa isandla sakho kule ndawo kuyo. Vala amehlo wakho, siyathandaza. God bless you, mfowethu, God bless you. Vala amehlo wakho, vala isandla sakho uthi Jesu nathi yasibona nesakho isandla mfowethu, God bless you. Wena wetata yasibona isandla sakho, vala amehlo wakho. Phakamisa zozibili isandla sakho kule ndawo kuyo. Ngegama lenkosi nakho ukudla. Nansi into yamahala, nansi into ekhulula abantu, nansi into engakunika ukuthula emphefumulweni wakho nobusekhaya. Igazi likaJesu lachithakela wena. Igazi likaJesu inkosi ibuse mama wami. Igazi likaJesu lachithakela wena. Igazi likaJesu lachitheka ngenxa yakho. Igazi likaJesu liyakhulula. Ngiyathandaza nani namhlanje. Ngiyathandaza nawe Nkosi yami. Khona uJesu onamandla, khona uJesu okhululayo, khona uJesu onelisayo, khona uJesu oqhosha imimoya, khona uJesu madoda ohlaziya imizi, ukhona uJesu okhulula abantu. Ngelisandla sakho sesiyathandaza. Ngegazi likaJesu, ngegazi likaJesu, ngegazi tata wami, phakamisa ezo zandla zakho. Cela nisuke mama wami, nawe tata wami, nawe bhuti wami, nawe mfowethu, nonke nina niphakamisa izandla. Cela ningenise abangaphambili. Nibayeka abantu ningenizizele ngaphambili nje. Cela ndithandaza nathi, bamise kahle bazalwane wami. uNkulunkulu ufuna nini? uNkulunkulu uselule. Bakhona basemakhaya bangekafiki uyethetha, kodwa belethamsanqa bafike namhlanje. Thank you Lord. Akhona amandla kaNkulunkulu, akhona amandla akhona. Akhona amandla aphilile, akhona amandla. Athi isimo esikela uThixo wami, akhona amandla. Ngegazi likaJesu, ngegazi lapha ngaphambili sisavala amehlo wethu, inhliziyo zethu siziphakamisela kuye,
Siziphakamisela kuwe. Senze lo mthandazo othi Nkosi uYesu namhlanje mina unyayelo izwi lakho elithi izwi lakho kukhona bathi asikufuni Yesu kodwa namhla yema ndodwa sithi Nkosi uJesu yena ngaphakathi kimi uphinde uhlaziye futhi isazela sabo olela bonke ubugwenqa endinabo phambi kwakho olele zonke izono zabo ngegazi lakho namhla Nkosi phinda ukufaka futhi moya wakho ingcwele ngaphakathi enhliziyweni yami uphinde undenze umntwana wakho ngegama lika Yesu namhlanje ndiyavakalisa kwelemi moya ukuba ndisindisiwe ndisisidalo esitsha zonke izono zami ziqinywe ngegazi lika Yesu elake sithandazwe ngibangcwela befundisi bebabeka izandla egameni lika Yesu. Father siyathandaza namhlanje kuhlweni Thixo wethu namandla izwi lakho lithethwe kwaqatha Thixo wethu namandla wakhona umahluko phakathi kobumnyama nokukhanya yacaca indlela yeGolgotha Thixo wethu ophilayo wabonakala umahluko phakathi koBhiliyali noKristu wabonakala umahluko phakathi kwesono nobulungisa laba bantu bakho besondela kuwe ngenxa yoba beve wena uthetha ngombhobho ngumuntu Thixo wokuphila Thixo ingcwele laba bantu bakho besabela kuwe bengasabeli mthini kumbi mila